Ta' spiss nisimgħu nies jitħattu kemm fi xkunithom l-istorja ma kienx tappella lihom, iżda mbagħad meta jarfu s-sinifikat u l-importanza tal-istorja dlonk jieħdu interess kbir. Il-mod ta' kif wieħed jippreżenta l-istorja ta' pajjiż żviluppat ma' żminijiet u hekk ġara fiċ-Ċittadella, il-belt tawċija li fil-jiem li għaddew infetħet mill-ġdid wara xogħol ta' restawr. Qabel ma tasal għall-entratura ta' din il-belt storika, issib jilqak tarax li jwasslek fil-ġibjun mibni fi żmien l-Ingliżi u li issa nbidel f'mużew interattiv. Dan il-mużew aċċessibbli anke permezz ta' lift huwa mimli screens u b'narrazzjoni drammatika ta' Manuel Kawki, il-pubbliku fosthom it-turisti jistgħu isegwu animazzjoni stupenda dwar l-istorja taċ-Ċittadella u tal-Gżira Awċija. Propju fuq din l-animazzjoni ħadmet Sarner, kumpanija Ingliża li iżda hija mmexxija minn Malti. Ross Magri spjegalna kif bdiet l-avventura tiegħu ma' Sarner. Jiena kont tulit Malta, ngħix Malta, kelli xi 25 sena u tlaqt l-Ingilterra dak iż-żmien. U mort l-Università, studjajt film, fotografija u wara kelli jobs differenti, waħda minnhom kienet kumpanija Sarner. Li ġara over the time l-owner ta' Sarner, he passed away u we took over the company and now I'm the managing director at Sarner. Kif jispjega Magri, Sarner ħadmet mhux biss fiċ-Ċittadella imma provdiet is-servizzi tagħha fil-Forti Santirmu. Iżda din il-kumpanija rinomata li tispeċjalizza fi produzzjonijiet storiċi interattivi ħadmet f'diversi pajjiżi. But over the 30 years li naħdem ma' Sarner, we've done jobs, Southeast Asia, we've got Singapore, Malaysia, North America, Washington, we've done Portsmouth Royal Navy Museum, Science Museum, Natural History Museum. So we've worked all over the world. Bla dubju, Ross Magri jħossu gburi b'dak li flimkien moħrajn irnexxielu joħloq sabiex il-poplu jifhem aħjar l-istorja kolorita li għandha il-Gżira ta' Tliet Għoljiet. Now there's an immersive introduction to that, which is as entertaining as it is informative and historical. Exactly, you've got the information in the exhibition area, and then when you go into the show area, you've got the storytelling, and that introduces you to what Citadella is all about. And our skill is to be able to bring history, which sometimes is not as interesting, but bring it to life into a context. And people then, when they see Citadella, they understand its significance in the history of Gozo.